Dobar dan, dragi prijatelji, ja sam Željko, a ovo je moja berjačnica. Prvi regionalni kanal o klasičnom berjanju. Ukoliko se do sad niste pretplatili, učinite to odmah. Učinite to sad. Ja se očekujem puno lipih stvari, ali vam ne smijem reći. Eto, prošli petak sam govorio o 6 zašto je klasično berjanje bolje. I obradio sam prva 3 zašto. A sada ću obraditi sljedeća 3 zašto. A sve to kako biste vi mogli saznati zašto je klasično berjanje bolje. Evo, 4. razlog. Počinjete uživati u berjanju. Da. Svi smo mi dosad svi. Većina nas, muškaraca, smo se dosad berjali sa jednokratnim berjačima, sa cartridgeima, s pjenom. I to nam je bila jedna obaveza, tlaka, kako bi se reklo u Dalmaciji. Nešto što je ono, ide, moram se obrajati, ne mogu ovaki. Niste uživali u tome. Nakon što prođete one prve muke klasičnog berjanja, to jest naučite pravilno držati berjač, pravilno pravilno ga povlačiti i kao prvo i kao najvažnije ne pritiskati ga, za razliku od ovih modernih berjača koji zahtijevaju veći pritisak. Klasični ne zahtijevaju, što više uopće nije dobro, ne smijete ga pritiskati jer ćete se porezati. Znači samo pustite njegovu težinu da obavi svoj posao. Nakon nekoga vremena, ne dolaze to u jedan dan, vidjet ćete koliko je klasično berjanje puno bolje. I za vaše lice i za sve. Ja sam učite o svom licu, učite o svojim njegovim konturama, ako imate preštiće, kako izobići ovo, ono. Uglavnom, nakon nekoga vremena, jednostavno, kako se vam kaže, uđe pod kožu. I počinjete pomalo uživati u tome. U toj brzi o samome sebi. Ne postaje vam samo obaveza, nego počinjete baš ono uvoditi ga u pravu jutarnju rutinu. Uz to, korištenje četki i sapuna je potpuno jedan drugi univerzum, ajmo reći univerzum, od samo natackanja pjene ili gela na lice. Šta ima? 1, 2, gotovo. I ajmo se obrati. Idemo. Jer smo jednu obavezu. Ali kad počnete pomalo uđete u to sve, znači tu tehniku klasičnog berjanja, kad počnete isprobavati jedan sapun, kad probate drugi sapun, pa bi se malo neki cvijetni, pa neki malo drveni, pa malo moderniji, malo tradicionalniji, pa vam se boljoj polovici više sviđa ovi, ili možda neki drugi. Tek onda počinje pravi užitak. A da ne govorimo o samom isprobavanju, da li je ovaj bolji. Recimo, najjednostavniji način, recimo, najčešći način kako se kreće sa upoznavanjem berjanja
jeste, znači uzmete neki od ponuđenih aparata i uzmete takozvane sample pakove, znači pakiranje različitih žileta i isprobavate, nije skupo, i isprobavate žileti koji vam najbolje odgovaraju sa vašim brijačem. I naćete neki koji vam savršeno odgovara. Završite se sa žiletima. Onda idete probati, dajte koju vam četka odgovara. Da li je to sintetička, da li je to svinja, da li je to jazavac, da li je to konj, da li je to kombinacija nečeg od ovoga. Jednostavno počinjete razmišljati o tome kako se brijete i sa čime se brijete. Prestaje vam, znači, obaveza i postaje užitak. I postaje vam nešto što ujutro, u čemu uživate, naravno, uz kavu, čaj, smuti ili ko što pije ujutro, počinjete uživati i u samom brijanju. A da ne govorim kad još počnete kombinirati sa raznim mirisima, balzama ili losiona poslije brijanja. Okay. Iz obaveze postaje užitak. Peti razlog zašto je klasično brijanje bolje je zato što je bolje za okoliš. Sad ćete pitati kako to? Recimo da na svijetu ima, nije recimo, ja mislim 7-8 milijardi ljudi, počeo sam pričati gluposti, idemo dalje. Uglavnom, pola zemaljske kugle su muškarci. Svi mi, možda neki ima sa nekom medicinskom bolešću ili jednostavno se mora brijati. Bila to mala brada, zavisi od rase, od genetike, od ovoga, od onoga, ali u principu se svim muškarcima raste brada i većini nama smeta ta brada. I počnemo se brijati. Najjeftiniji trenutno, jedan najčešće upotrebljivanih je onaj jednokratni brijač. Znači Bic ili tako što god, Gillette 2 ili tako. Gillette 2, dobro sam rekao. Ali što nam ostaje nakon jednog ili dva brijanja sa tim jednokratnim brijačima? Bacamo ih. A od čega se on sastoji? Od dva mala komadića metala, a sve ostalo je plastika. A svi mi znamo šta plastika radi okolišu. Da nije razgradiva, da jednostavno plastika je najviše jedan od najvećih onečišćivača okoliša. Neko će pa to je samo mali brijač, to je samo malo, ali kontajte da to napravi par milijardi ljudi i dobit ćete ogromnu količinu. Evo, procjenjuje da se u Americi, u SAD-u, godišnje baci oko 2 milijarde jednokratnih brijača. Znate li šta je to? 2 milijarde, ne mogu ni izbrati. Trebalo bi mi, pitaj Boga, koliko za izbrati? 1, 2, 3, do 2 milijarde. U klasičnom brijanju, šta bacate u smeće? Ništa. Samo žilet. Samo komad metala. A metali su razgradivi. Jest naravno da njima treba vremena, ali znatno manje nego plastici. A u krajnjoj liniji oni se mogu i reciklirati. I vama je, znači, kako se ono kaže, footprint, otisak, 0 što se tiče brijanja. A ostalo četke vam traju 5 do 10 godina
to sam rekao prošli put, u prošloj epizodi. A berjači vam mogu trajati cijeli život. A još manje onečišćenja rade britve, pošto se kod njih ništa ne baca. Naravno, ja sam isto tako i pristalica i britvi, naravno zbog nekih fizičkih problema, proteze desnog ramena što imam ne mogu držati mirno britvu, ne berim se s njome, ali da mi je ruka u redu, vjerujte mi da bi se brija s britvom, ma makar izraza se ono ko svinja nakon ražnje. Eto, znači bolje za okoliš. Još je 5. zašto. I 6. što je ono subjektivan, objektivan, ali uglavnom zanimljiv. Faca ste! Niste dite koje se beje sa ovim fucking pjenama, niste sa onim plastičetinama, nego ste ozbiljan muškarac koji se beje na jedan luksuzan način, iako nije to toliko ni skupo. Ne brijete se onim jeftinoćama plastičnim, nego ozbiljnim metalnim brijačem. I onda još na kraju budete i prava faca i dajete vašoj boljoj polovici da vam izabere sapun. Brijete se s onim što ona voli. Vjerujte mi, pomaže. A tek s tom britvom, kad vi počnete onako prelaziti britvom preko lica, ne da ste mače, nego ste ono... Eto, znači, pomaže vam i u vašem stylingu, i u vašoj percepciji vas, i u percepciji vas prema drugima. Kao što rekao, ljudi moji, opametite se, prestanite sa tim plastikama i plinovima, pod plinovima smatram na pjenu i Andrak gel. Počne se brijati ko pravi muškarci. To vam ja savjetujem. Koliko ćete me poslušati, to je na vama. Ne mogu nikoga natjerati, ali mi je drago kad se neko brije i na taj način isto tako brine o sebi. Eto, to bi bilo završna 3 zašto. Nisam previše bio dosadan. Komentirajte, možete. Volio bi da se čujemo, dragi su mi komentari. Šerajte, lajkajte i uživajte u brijanju.